Salawat dari papa salama masuk manenung lawi Nabi ke Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Andrenge keluarga anak itu sahabat-sahabat anak itu baik. Narimundin dari tuta para jaya na adam pemamenasa waktu itu papolo adawa bicara. Pak Bari ada papa katuna ale riolo ale biletak manu. Rialai pak dagara gatuana pas selesai jem atau lebih. Papa kese pak dupa waju ponco mapasandre riade pak baju bolo. Ikan namanya sampai alis sulewatan ripawakang yang amanah boleh itu melebihkan posisi mulai. Untuk dupe madeceng itu boleh melebihkan engke boleh di BTN Cantika Kelurahan Toro. Salamat ki malabuang di bola adu dangenna, tepatnya di kompleks perumahan lintas residen 1. Nah sini itu melebihkan engke hadir. Tuana engke takapu punai akan tamaranya narima kuana naritu ada toriolo rila lepak kutanana makadai angin aga tasong perang lipu kega kikutandra tasore kolini dalam arti kata tidaklah mungkin hidup digayu apalah guna layar dipancang kalau tidak hendak berlayar. Sebelum kata terucap dengan jelas beribu tanya, berharap jawab, apa gerangan rombongan datang jauh-jauh dari Kelurahan Toro sampai bertandang di kediaman Bapak Muhammad Siri. Narima kuana naritu. Kipu menasani. Alena andih melebihkan Ustadz Hermanto Aras yang juga merupakan ketua lembaga dakwah Nahdlatul Ulama Kabupaten Boni agar kiranya menyampaikan apa yang menjadi maksud dan tujuan nasi kosana riulo kiala mula ada riu katimu naki sompelekan ni corong papirinta madecenge lorito malebihkan engke bawa amanah. Dengan ini disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Nasabah asannahu ala ta'ala wa maraja akawase rilino nenia maraja mamasai mati liwanwa akhiratna wala ta'ala ridulunna atamataktuhi Rabbi sarahli sadari wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapa malabikeun Tuhan malabikeun kilo piri dan dia kita darat kalabiranda Bapa malabikeun ia mana guru-guru kami, orang tua kami semua urani makundrai tolgole dan dia tolgole hingga agama sangat bil khusus kepada keluarga kedua rukun keluarga yang sempat bersama-sama silong-silong dalam waktu mabarakah yang kekor itu pada tudar niji itu dah pengadur Kwento paya angke disalibu nalangkanai we makuto farur yawana wala baru ga agau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyasdadu imanan ma'a imanihim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kilabiriya dan dia kita darang alabirana. Senti papa satoriolo. Makada nariko engka manuk bangko teko tara pelo lali lele kabani matarata betuanna engka tu manuk kombak naceri
Reko engka kalolo lele kamandi bani di solerenna betuanna engka tu anak darah na puni-puni toli ni madecek tababudangi nasabak macinna ni tumakbini rego engka manu tombak bori karametasa coralali lele makoto tagatungan ni ampuni nasabak makin dan itu makin telo rego engka anak darah malesi ni makelo lagu-lagu cinta madam pola ni maskarana nafasan ni bulu mata anti badaina madam pola ni pilina nacuraki ni timunna toli ni madece tabatudangi ku engka natupui dece engka nama dutaiwi tatarima ni magati nasabak macinala dan itu halak kai papa malabingkan to mata malabingkan kari maseri Allah taala lebih riolo ka tanrere asukurukan nania bibe tan rigangka masa susumpa mapangawi ale lor sisiarajan na Allah taala rimuk ke ikemai iyamanang engka mana kirilan nawarkenna nato pada engka mana macengke-cengke masempu ini nawa nato pada engka tuda siata siapi coko malimpo-limpo ribola atau denganna ale malapit nato matwaki Bapak Muhammad Siri nagurusi awisam malapitna alipna tomato malapiki Ibu Antiulu jajar maminasa ridecenge ia naritu deceng ia engka simatayas simaturusi mudah-mudahan tomatoki yamaneng atakka pengeta asiru-juru jegeta dilana yawatu mabaraka ewi sabak nikori tu fungala tala nafaturu ibaraka na lori di maneng malepa masandra masa maripala wangetak to mapasileng nasalewanga mana to maparintawe natarate pabanui nasi ruju-ruju ke to masukul lulu nasi pakario-rio anak-anaknya natujulal kaloro campengakna kelurahan Toro Jalan Sulu natabuka uki para kusenna anak darah campendakna Jalan Husein Jendawi tepatnya di lintas Makutoforo femeng salawa nania mapas selama maselori ale malapit na Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam koritu senti suro ia angkai nautu sufungala taala untuk pitaki ala lengetah pitaki bola atau jengeta yang dari tuano akhirat na Allah taala Bapak melebih ke saudara melebih ke hadir dari mondinar itu tapara jaya nga adampen maminasa kupapolo adawa bicara kupapari ada papa katuna ale papa kalabi papa karaja masa lori ala rabbi tamanna nariala pada garagatuan apa selesai jima to malebi papa kesemadu pari papa juponco mampa sandre riado papa juburu ikan namai wawang angketa kapo boleh di kaluran Toro Jalan Sulu tarakka makbakasang boleh ribola ala birenna tomatoki Bapak Abdul Ghaffar nangurusi maperkusan Ibu Haja Sri Hartini nah pada angka kikori tututu salompe undani mateka di sifa minasa mulai kilete pada nuang maka tani rewela tempat tu madampe masih senga assalamualaikum natana kurini ya dari itu ri Jalan Husein Jendawi nah alhamdulillah tanpa kekurangan apapun angka nikori tu letu tasang kalangan malabu singera disumpah minanga pengederenna ribola ala pirenna tomataki Bapak Muhammad Siri dan urusia awisam malabina Ibu Andi Nurmina dari Patija Rilangkana
tupu baringan ajuara langi maju leka ri apa-apa. Ikan namai sampai ale sulewakang ngengi di pawakang ngengi pada nuang. Untuk itu paletui selepapa karaja. Boleh itu malapiki Bapak Abdul Ghaffar masih lise. Lo itu malapike Bapak Muhammad Sirih masih lise. Ya naritu selepapa karaja tampu akat tamaraja marilalan temagangka. Menasa koromai pemaka madeceng itampuri kalawingati. Angke kuritu pura dia kurisi papaki duta pada duta. Natuleye pesa-pesa na luturenge manu-manu parakusa. Ia angkai mapori bobotanga siaretna as-solawe. Na alhamdulillah na jadi nasipakan no ini nawa si sifat tepu tampu kalawingati. Sifat dewengi cinna laran akata na ori ada na laka bicara. Nasama iya pengeluaran duta pada duta ale malabina tomatoki Bapak Abdul Ghaffar Masilise lau di tomatomalabikan Bapak Muhammad Siri Masilise iya rega tomakada iya roto malabika keluarga besar boleh di Jalan Sunu tepatnya di Kelurahan Toro melo inasan di papadepe i anak rijajanna anak riwakanna anak Fatola Falalona riasenge Andi Pratama Akbar Ghaffar untuk dipancaji di selipu di sekolah. Iya rega maminasai mappa silorong welarang mappa kalepu bila cumpaling mappa genna di suket teman rabi mappa sedi barakusen mappa bata belu jajareng dan nia mappa loba tadu patempangan. Iya naro akat tamaraja angke kiwawa minasa mampas sampeyangi riulu tudak pengadereng patupu riada pasan dari sara pakatan ningi ri ada tonga dato matanga ri rapange ri pataratte ri warie riala pempegau ri abiasange. Nah insyaallah yaku angkamakur itu mati itarima madeceng aga iya iyana engkewe di patiri lenai waktu mabaraka insyaallah mati piulak kaki aga pura ye angke dia kursi papaki duta pada duta mapori bobotanga siaritna salobe ya naritu sompa pataro syara balanca pataro ada leko pasiki birita nasi kosana ku reolo wala ada ukati murelna waktu mabaraka nasu pusu pelekan ni unga canindra rai ro rialena gurunta ye angka ripawakangi amana bola di pihak makun raya kepada alena gurunta dengan ini disalahkan.